terminan a serabri año pasado en octubre para nos Papa Francisco, anto et lo sera na octubre, se mi equivoco, 2023, culture obispo nandi mundo den e ora den e come bisa na Vaticano, anto ora eta sera, dus e sinodoki ta sigi continua te na 2023. Dus enang eta termina, después Papa lo vuelve a nombra un otro sínodo. Pero es un día en la comisa octubre año pasado, kuta 2021, 2022, 2023 lo es sera na Roma. Enang cultura obispo nang. Ya. Reverendo, según mi por recolectar también, organizar algún día pasado, algún tiempo pasado, un sínodo para joven, específicamente en la parroquia de Dakota. ¿También tiene algo así organizado para la parroquia de San Francisco? Sí, también lo vai e sei e di dos parti. Cada parroquia mister organiza un sínodo arriba e juventud. Paso para nos también es muy importante y para Papa Francisco y nuestro obispo y nos gente clero de nos diócesis es importante para nos escuchar voz de nos jóvenes. Entonces, sei también lo va a ser celebrado en la parroquia San Francisco. En parroquia de Norte nos celebramos el día 26 de marzo el sínodo de jóvenes. Pero es importante para escuchar el jóvenes. Entonces, en el sínodo, aunque nos tienen para adultos, pero lo se celebra también entre el jóvenes. Entonces, para escuchar y vos, para nos iglesia, para nanta bini, de seguir para continuar el trabajo de nuestra iglesia. Y así está bom para escuchar también. Nós temos vista uma ainda assim bonita, assim agradecido na nosso Criador, que nos pode fazer nossa assembleia para a paróquia de São Francisco de Assis. Tawata pari simang, nós podemos vista que assim hora que nossa raia é chamada para nós poder fazer uma assembleia para nossa paróquia e conjuntamente com um time, e não está solamente duas pessoas, mas está consistido de um time, que é o Sr. Kenneth Stein, praticamente facilitador mesmo, nós tawata três facilitadores ainda, nós temos moderador, nós temos ushers, é um time completo que pode fazer possível para nós fazer uma assembleia ainda na nossa paróquia. Sim, nosso time de paróquia São Francisco de Assis, que está consistindo de Sr. Kenneth Stein, qual lastimamente sua mãe faleceu, e não pode estar com nós ainda, pero é por conta 100% do time que tem, que é Maritza Reyes, que é seu suplente, ainda nós temos três facilitadores, nós temos moderador, nós temos ushers, e todos os humanos, nós muitos jovens que por ajudar ainda, para nós a compartilhar com nosso povo ainda e intercambiar todas as perguntas, a ser assim, maneira que nós a pergunta para compartilhar com o povo. E essa é a bedoeling ainda para participar com o povo, escutar o povo e perguntar. E me está seguro que pronto a comunidade de Aruba lo haya e contesta e para hibanan pa nos vicario ta hibanan e orinan pa obispo e obispo ta hiba e contesta ng turpa papa que me está algo no solamente de nos parroquia, eta de Aruba, Corsou e en todo el mundo prácticamente una cultura e contesta na lobay pa sina papa con su clero por tomar decisión.